Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi bon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me podo na do moi to goflame patapata. Me wana mito nukoi to kanwe Kristi Jesu ton do kala agun chanwe le bo egbe lo mina lile je o kanwe agun chanwe ton lo Laodikea kredi walo dagbe mito nya hiye dole bodo kala angeli heti to Laodikea ton kanwe unu helewe ni shedo unde to dodono ngbono umetitan to ndida chiwewe ton leme nyo azon toy do hiye mamio mo hiye mahunzo njrodo hiye ni bo mio kavi hiye ni hunzo bele hiye ni gbiglo bo ma mio bo ma so hunzo nyena suwe jegbonu son onushime na hiye domo adokuno we nye bo sotindo adokun susu bo ma wagba nde ton utu bo ma nyoendo tenkpono we hiye lele no agbatono nukuntono omeno nyende we hawe na nando ho son nyende we hawe nando ho son sika he ye kulekpon to miome na ye ni do yin adokuno gboro avo wewe le na ye ni do shion avo na we gboro na nya ome to iton so ohia blo bo sanu donukun toy na ye ni do mon yo ome so ha he nyinyi wana we nyino wo ha bo sono ho ene utu na ye ni do vivenu bo lenvojo do ayego nyi shite to ohongo bo to honhuhu eyin mede pepe si ogbese bo hunhun nye na bio kwegbe wa ede nye na so no dujronu he ewo podo nyepo ewo hegbahwan we nye na nando sian hami to ofin che ji dile nyenga gbahwan bo so sian he oto she to ofin eton jido ewo hetindo oto bo enise onuhe gbigbo to jido han akunle lo bo to we ki kan we logodo mina to nukon yi na do bere son tadi na Laodikea ton etewe yin bo mina do munukun je mi ye tu mona do le adoto togun leton ebai mwe peto ngamu bonando oje acho onyonpon adodo bo eka yin mi na mi no
ye oho kuno ton ko romlo tiwe no honu kunta pon gbeto tiwe no honu kunta pon gbeto e be ro nu mi le do yoro atodo to wode e ga yin nu edo na ihole gbeledo bo ni mi do nukun yi mi na mo ro to ache pipa ni lo me to laudike aro no tenewe bo tindo ehin otosisa vovo awi bo dodina ntole iro otosisa vovo lole lopo ni hunyo lopo yin gbigbo ene lo me lopo yin miawo e ma gbigbo lopo yin mimio hefa lopo yin de humiawo bo ene lo me oho o Kristi Jesu ton e ganje bo edo to tadina de monjeme de dodo ehin agunvi enelego bo ni mi kombo chan mi gan kan bi o mi le ro etewe singa han yi se no wa je atodo eton titiji bon we kan lo me sin aho to dina nu je mi mo tadina lote mi na tun ni mi to nu koyin mi na mo ro nu singa han yi se no bo na do ro mo chede jin gandolo de jin kudolo u jin janjamba yi u lo mondo dagbi engan to li vive ma so din chiwe ewe mo tairi yise no nalo nondo kambioro chede di mi teri ete jero singamba yi bo ni mi pon mi ma de nko ma je nkan le de gbo kun ton kokon na mo ma je nkan le ho supo o mi ma supo no tero churo okuno ton dingo bo wenwe mi yise no bo ma so no din churo okuno ton ba mi ma so no ho aliu mo we ngandoro mi ma so no ho aliu dide jero ke dide gbigbo wiwe singan kokon na mi do e gan han mi leswan agbato no somo de aliona hundo miji bo nle na nyo to na wa nini musato emi musisa na to flelele do agban to flelele bo mele no ton file mo na ho sigba adokun ni boya musisa we na boya azon wi wa to holu zo me we na boya alonu zo we na ni ndo mo e ma zon juro okuno to me abi remi den do juro okuno to mi o gbo agba do mi o lileje adodo mi ule lo suton me lo suton titi me boni mi to holopon de okluno Kristi Jesu ena tumo de emo agunvi eneledo edoro je o mo de we di atokun do emi do atokun susu gege edo chiba amanyo lo mo wa mono emi amando nde lele no mo nukuntwe ma so munu o we kan lo to dido to afolome afo fotonu kon wi na hiedo mo adokun no wenye bo so tindo adokun susu bo ma gbo agba nde ton bo ma nyon do tempo no we hie lele no agbato no bo ete singa hemi lezun ehin agbato no wenude mi jo ason jiwe e tondo mi ma so ya ason le bodo yiwa to go ho to mi mi ma so do nde bayi mi ma so lawin dagbe mi ma so ma ho de gan fa ho me podo no zo mi to lepo mi ma so ide ho gbe na wutu no le mi o lezun agbato no mi o lezun lele no we ni mi kombo chan mi gan mo no e ho fi eton le e gan wa du mi ji e ma do na yin mo atokun ayi won ton azon ni azon che ni asu de ndo ni o vi de ndo ni o hwe ndo ni o moto nele ma do na du to mi ji do oku do kun nu mi sigba ma yun ma mo ni oku abule mere so mo de me do nde pepe do e ma be de pepe ji e ma be de pepe ji de zon awe na zon yi we son Kristi Jesu do didona me agunvi enele do mo e mi le de we hai na ye ni hosun sika
he wole pon mion tome e ba ido do ido mi gbe wa lo mi ton le yin kan da yi mi gbe nu ego ai ha mi ton te do le bo yin nu chi o le nu bo chi o nu ma na me gbe nu yin ni edo adokun ni edo he ni edo no te mi gbe ne le pura yi bo dokun to kule pon che lo me to nkun bi a che lo me ntori yin lo sun jia na mi ga bo e ma ino mo de ye yin jia na mi we ino mi wule lo suma no jia ntori e yin aho mwendagbe akpade vodi rondoro de krisi ojia na mi to sati maso na jia nkomi nugwero maso na jia to akpade amu wende jirele to sise po legba na kule mi pon na yaro uwe mi na filo krisi jesu do wende to sati yi de mede to avivi de vie ton ropo de avivi e do via vi na dewe eso ke nu fide do eye ba mo na ati popo na mu ati kuku to uwe mi ude to sise po jire godo to ele ma do na yin me na gbe awu fie sa krisi ton dai enu ajoma to wendo blebu me wenda gbe la to boya to wendo ro me abi me yin se kabi azome we kabi come kabi to agun krisi to me pepepe yiro gbe won na nugbo mere ma sojo se nugbo bo nugbo do to eni lo we no dina vasudo ntoli ete utu asonya kan wa to nuero aso emi to e ma hola e ma kaduna yimo do nwenele weyin mu iwa nira kan he krisi jesu ete alodego han agun laodike to laodike aton bo so de eyan adokun no bo je adokun susu ton bo mo agba ni pepe ton krisi do do niro ma nfi ento tekpon etene mi wa gun vie ne le ma nfi ento tekpon mi tene bo agun vie ayin to krisi me abi yewe no we ayin bo ataidi agun vi abi yewe no laodike aton le ntori yewe no logbon e kan we kan wo e yoro angeli de asan jevo bo honjela bo din okru no adokunde a chankpli le ma na gbaton le ma na memado nde le mo ya na hotemeda ido lo ndo ni bo bio hinglon hena nawe hena he bo gan hode na mele bo asongbo na ti asonja una do jo kan tuntun na ro ti bo mele na ro mo no nugbo krisi ti akunvie yero sunya bo amaso nde yiwa to go krisi to me kabi gona de ado yiwa lo amaso yi de vodogo bora yi nde wa na dewe na nuko yi krisi to eheo to ko do bo le npon to ko do bo le npon krisi dodo na laodike anu ledo yini ho amasi de na hunukun eton we na yido nukun ji be na do monu yelo monga ejero ani monu nyelo su monga ejero ma monu lopo mi to le ejero mi ni monu dide krisi joro mi ni mondo bo mi na sodo dide joro mi dodo boni mi to nu ko iwe lo me edo ene lo me ezo edo hiaro me de mi nyuana me ne lo we mi no gle hwedo me ne lo we mi no ho boya me wana ataidi laodike anule mamondi hwe gle do deblo mamondi di nu do deblo eheo krisi jesu yin wana wewe bojo an le wewe boya ata ye obi otu kla lo me bo ne pepe de aze no ma yin kon a to kona we bliba anu afumu ndo he ni nka da me wejai pe mayon ni ku hu nkan eheo ama ku ni krisi na gwa lo na we na so horole me shigba nkun bibi alo me ena taidi o nu na lewewe ena hi hon he na lewewe bo wa lo yin kan le yin idu ahogun ka me go me nu duro me bai wa aho won tutu nele po na fleson go yin na lewewe lawo
na ki go kru no ton usu ma mondia o fie sablo ma hon jes ma hon ton son krisi me blo e hon ton krisi me ete aji aje ete agando mo gawa pa ndo mi na di hin ron hon to mi na di hin ron mo na ba yi na mi de e man kan pa we lo polo kwa na do hun aka do hun lo pe te aje do na hun ngan to me he edo e o do to o we lonu kan do po do kan angeli heti to Laodikia ton kan we o nu hele we ni shedo nu konto dodo no ngbo no o metitan to ndida shiwe we ton leme ete gbete ando na memo ko ntoli we bibe po podopo ete angando ni ogbe nile dai bo bi alogo ina so jratu edo do me de pepe de segbe mi to kwenu mi to hon lo huhu lo yin no edodo nde manyo nwe adoba si manyo koko koleko ade he bo sebo bo hunone bo jro koko dewe jro ko dewe to ko ayisi di de jro do bo baile di de jro do bo nyama na huwe do enawa bo na sien ipo yepo enawa na do du jro nu le ipo yepo enawa bo a hold du tighton na tin to dewe di de jero ma inu ko hun kan mi gba mi ni hode baba utoto Jesu Kristi si nkome mi do ndo na Georgia ya na mi dogbon nkan we o Laodikia ton bo mi mo ro mo ya yin Laodikia si akun e ho plado ho e o Johando o taton afokunto nu lopo e do jiwe won na aye won so mu we so ze vie ton lopo akansoso kan na amede pepe yi se ni sigan no mo o holengan mede pepe lo e ma de mede pepe lo bo hode do boya supo mi ta iri Laodikia le mi ta iri lele no mi ta iri agbato mi ma do ndeba bo mi atokun yi won ji fi ton le mi ti do fi ton le ugo mi ganje boroto glagla bayi boroto niwe sole niwe mo bayi niwe mo yi bayi ene le de mana we gigone baba mi wa nu konto to jirega to me mbi anu konto to gunu igbaji yi se no de pepe he ta ri Laodikia le he do ason do to go to me he gbe ason to da ile papa do hodo ai hai to me koko na ye de pe ohogbe pipe he na mi oho me na ye he na le kona ye wa dewe to Jesus in come me le se sorti bo pour moi yi won eton we he si an ta ide me si an a loto yi ma so jina fon son flemba di ki a loto ni ze ye fon di ke hi won to ni vo ye ni vo ye jirado ado domro mi humio kabi mi fa mi ma suru mi jegbonu do hwenenu gbigbo ma mi ton baba nko de na gbigbo wiwe to si ran ni pa vava chon mi to ale omi ton le poji na mi lo yi mi awuno kabi mimi ono e ma ino betojo yi se do ne mimi ono eno fa ho me na me gbigbo ene lo ya no zan na no skando ho de na wutu no le na no skando mi ho me na me ti to tu klan ko mele baba gbo ama kunu igbaji blebu yi se no eti to flele yini yi se no he humi awu kabi yi se no he tindo fifa Kristi Jesu to na no fa ho me na mele na no do na mele su na no koko na mele kledi deje shiwe we joro ya son to iwa na gigo to kere baba se bodo acheji to Jesu si nko me ho de lote nishe ama singan do do mo bo ni eto nkan igbeji so lo me àpọ̀nù apé kakabo ite so na gbro bo mo gan to ito lo no suye ni yue na wi ro mlo ko eto no su e ba ro gble papata ni ni ma do gble lo utu esun wo erodo
kan ho he dai dogbon Laodikia nle bo je boya je ma to so yi se no ko cho Laodikia nle sin ho ma kan we ete kan we to flen holengan bo an do tin do holengan adwan tin do yi se ba iro ye mamo amu ye igbe bo ho he se dali budi na bo ba to gbeji so me gbe ni won ran yin so ma ka do ma wo pon gbogbo ma do ho epo ta ri ode an lo skan do zero ko le chiwe e to ndo se gbe to jire mi ma yon we amo mo ma so mo we si ba ni pon nu le do mi le ni pon aga pon so ko le vu pon atin pon amam pon le mo mo ro je yin me de da me da to le tin me de ya son le wa me lo to fi de nkun tata ma mo si ba me mo ko tin gbo ma yan we me de ma yan we gbon tata ma ti hun gan to Kristi Jesu yin lo di ma wa do chele supo chale cho ye na mi cho we wo chele po na mi le mi we wa le bra na mi bo yi mi di dente bo nla nko chero owe gbodo e me mama si gan mo hun gan yin ati hun do che to yin ko Jesu Kristi Nazareth to me ho de rote iya dodo mo vle kese bo yin re ko nla yin ko tedo ogbe we mama yin ro akomo hun gan yin ro akomo deji yin ro ko jira tuedo na hun gan de po le ji an te pon mo na de agun we dagbe ton una bi me no si gan na ndudu ogbe ton ali don tue na ro hun to gbigbo me mo ro yan oho kunu ton to pipe me eyan ma so do nu kon ra yi hun gan mi ndo to che bo se ndo do me da ho Kristi Jesu to we re von to jire mi ton gbe gbogbo su de ko me e da bo